Det her det er Skårup Bowlingklub. Vi har Danmarks måske største ungdomsafdeling. Vi har i hvert fald den største på Fyn. Blame the bullet. Oi! You had the nerve to come home after staying out all night long. You can blame yourself, put it all on me. Don't blame the bullet. Don't blame the bullet. Don't blame the bullet. Vi glæder os til at se dig. Kom ned og sig hej.